kwethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzo zonke indawo la kuzofika khona le video. Indaba-ke ezibuhlungu esiqhamuka nazo njengamanje. Mina-ke igama lami ngumsizi aka Inkosi Admin. Uma uqala ngala kule channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzothola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel. Wengane zakwethu igcina-ke itholakele ilecture yase Mangosuthu University of Technology ebekade-ke ithunjiwe kodwa-ke ithole isibulewe kwaboshwe ababili kanti abanye ababili basagcwele-ke izinkalo. Itholakale-ke eNanda. Umsolwa wokuqala-ke uthe ngekwazi ukuyokhomba-ke isidumbu sakhe ngoba-ke bambulala bedakwe kakhulu. Wengane zicabanga nje zindaba-ke ethanda ukuthi zibe buhlungu kakhulu. Abantu bayakhuluma-ke ngazi ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke mina ngithanda-ke ikhomenti elinye-ke indiya elithe-ke bafuna-ke ukubafundisa isifundo khona bangeke besakwenza nakwabanye. Ngiyazi-ke noma-ke ayahlanyisa ayabulala kamandiya. Ngiwazi kahle-ke meke ashisa-ke izinto zawo. Nangomunye uthi-ke nxa into zokubulawa nazo lezi awucabange lo muntu-ke ube nomndeni izingane nomkakhe obezisebenzela noma-ke ezondlelwa nje abathandiweyo bakhe. Awu-ke Nkosi yami bayakhuluma-ke abantu indaba ethanda ukuthi zibe buhlungu kakhulu lezi. Wengane njengoba-ke le lecture ibefundisa lapha eMangosuthu University of Technology futhi-ke abafundi abaningi bakhombise ukukhathazeka ngokuthunjwa kwawo. Cha bafowethu banonyaka abantu la ngaphandle. Mina-ke ngumsizi umfana phansi ejozini komhlabelengane ngifisa ukuthi ngezuvo lwakho ngane kwethu ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba.